Gusting tan si Suping. Diyan programang Gusting Goes Anything. Siyempre magtarulingtor lang mula. Si Gusting niya matalang iting laman to'y singa ting-ting boses to'y singa bating-ting no nagalog singa kanding kulor to'y singa oreng singa Alden Richard no akariking no akarap Coco Martin arap benagdiking Coco Kokorokokok Kokon atalinga. Antayo may kukoy atalinga. Napupulok. Okay? Then, of course, si kayo'y wadan niya. Tumalikarkar lang ulay ang tatrabaho ta lapod sasambutan nyo. So, kiangga po. Okay? So, loob at opisinan pakakalbuan nyo na pambibilayo. Kanyan anamutan nyo lang man trabaho. Di ta nagkakaabungan. Wala ramay mampupusak, mambabalaybay, mampapanis, manlilinis. Anto ka man so trabaho dabong. At wata niya, kikimuyan nyo. Tan na siyempre, ramay, ugugaw mo tayo. Dan yung na inspirasyon si nanay, tan si tatay. Mangiba kayo, un trabaho dabong, walay man sisirup na plato, mampapanis na flooring, mantatarapo, kwanto ka man, ang lumaw, trabaho nagawaan nyo agi ko. Saragyo yung tulong at saratay at ating yung tumalikarkar, yung unaanak bilay, tumalikarkar mo, man prepara, yun na parad si kayo. Bow. Daldaloy, yan pa nang ibaga. Okay, tanda siyempre, si kayuran teenager, katawang kayo mat, no igaganggang kayo, naani ni, magano, dali lang. Oversilpon kasi. Alright! Tumalay ugali kabataan natan, mairap la iraya iganggan, laot no say cellphone sa kabumbunan, say inganggan mo agdala nagawaan, ang gano oras la na panangan, cellphone din siya'y walad arapan, assignment so agdala nagawaan, apiktado'y grade at iskwilaan, napupuyat irad panag-cellphone, at iraunog ipya anggad palbangon, kaagwan laag mira abangon, sinanay apilagat lanman si sermon. Unor kat ganggan na sa reatong mo, lapot sa tansupang kaabigan mo, sa tay panag-cellphone walay oras to, at kaniman si cellphone, no pulis na trabaho. Mangibagaya ang primay at abong, diyan mapulpulos so pangitanda na balon, ateng mo'y manlikat no si kay untulong, diyan wala sugong guna, ateng mo'y ag-umbarong. Unor kat ganggan na sa rayatan mo, lapot sa tansupang kaabigan mo, sa tay panag-cellphone walay oras to, at kaniman si cellphone, nukulos na trabaho, sa tay panag-cellphone at walay oras to, at kaniman si cellphone, nukulos na trabaho. Alabas ya panag-cellphone, manggaway sakit na ulo. Pati ate pa nag-selfie-selfie nang nangyay bunugan nyo. Paano man si-selfie kayo? Panginoon. Selfie, selfie,
maarman ka. Alam sa cellphone niya day kamera. Manusing-pusing no aboring ka. Aga maarman taman ringkas ka. Ay, hey, 1, 2, 3. Man selfie, man picture ka ni. Nanturuman position so nagawam. Ikargam suli mamag balampang. Pariking tanpa benegman. Nayari matya ipaway-paway sudilam. Hey, hey, 1, 2, 3. Man selfie, man picture ka ni. Adiknya man selfie, saya super kata. Himanagkatakayan, akarun niyas na plagpukulan. Saya matsusat niya kabat ko. Ang ganin na repan si selfie anto. Ako nanang subanag to. Barbalag niya abot na pagsukaraho. Hey, hey, 1, 2, 3. Man selfie, man picture ka ni. Say selfie, suusunatan. I-post with Facebook, share mo barkada. Saya labat suban ligatan. Iban sagad uso na saray kalangwaran. Hey, hey, 1, 2, 3. Man selfie, man picture ka ni. Hey, hey, 1, 2, 3. Man selfie, man picture ka ni. Selfie, selfie. 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 Alright, sige, manggalaw tayo, ha? Yee! Tinanan nyo dito yung trabaho ng nanay. Galaw ng saman, Eh, it nababalang. Matalag lang galawan na saray, ugugaw maong labata. Diyan iskwilaan, ipapawil daya natan. Saray ugugaw, agmuna pano. Anak punday manggalaw, manggalaw, galaw. Saray ugugaw, agmuna pano. Malikutiran manggalaw. Arrrr! Amut-amutan, urul-urulan. Mangkikit, mangpunggit, pati mamarikit. Walay luksuan, tansang biruan. Bali-bali galaw ng saman. Bawat tansipa, gabagabay da. Agka malutay no galaw mo at lukson ba ka abong-abungan, luto-lutuan, mangan iran manulukan. Galaw niya siya doon, kantumang preso. Amay-amay siyang sarasarang tuy mambaldo. Walay masaon, walay makansyaw. Ugali na saray ubugaw. Saray ubugaw, agmunabano. Anapunday manggalaw, manggalaw, galaw. Saray ubugaw, agmunabano. Malikot iran manggalaw. Galaw ng saman, ibang undatan. Ibang atin saray ubugaw. Galaw ng saman, ibang unatan. Ibang atin saray ubugaw. Si Gusting, si Gusting. No maarman ka tan walay problema. Gusting, agkaon sisibangot taon pangit ka. Gusting, agkalabat mapagare medyo suwad jala.
Kapitan Gusting Sulig Liway Karaklan. Gusting Tansi Suping, Jad programang Gusting Goes Anything. Gusting Tansi Suping, Jad programang Gusting Goes Anything.